دم خوش گهدار و تماشاوان هجار برنامه روژاوا ایرو دل گلبانه. پارتیا دوز آزاد توده پار دناب هفته ده یکم نونریتی عقل دروی ترکیه و باکوری کردستان لحرما کردستانی بکر. بری بکرنا نونراتی شاندا هودا پار لگل سروک برزانی جبیا. هلوستا هودا پار ده هلبجارتنین ترکیه دش آلی رایا گشتی بطایبتی یا کرد و جنیز و هات شوپاندن و نرخاندنین جودال سرتین کرن. هودا پار ده میدان سیاسی خود چاوا پیناست که پارتیک ترکیه یانجی پارتی کردا محافظه کاره. چهار سریا پرسا کرد چاوا دبینه وان نشاران ده برنامه روژاوا ایرو دش سودیا میانا وندی هم ده دگل جیگری سروک پارتیا دوزا آزاد هودا پار زکریا یا پجولو بگرن دست و بنرخینن. سلاف کک زکریا تو بخیر هاتی؟ أنا كيك جمال صاحبي هرهبي زور سپاس. کک زکریا بری وکرنا نونریتیا و بله. هفدیتنکی ولگل سروک برزانی پیکات. بابت این گرینگ و دیجینا لگل سروک برزانی ده وگرتن دست چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بري نهاجي جار ما سردانا حريم كردستان كر ما سردانا سروك برز بارزاني جي ما كربو جبو وكرنا نورتي خو وقتا قم هاتن جي روجا قم هاتن همان روجي دا ما سردانا جناب سروك بارزاني كر مجاري ما سركا يك يا يكم سپاسی بو وکرنا و نورتی او مساعده گو دان و حتی بلکی او حسانیه گو جمره نشاندن ما سپاسی جنابی سروکر هم سپاسی وی هم جاردی دخوازن ودری دوباره بکم هم سپاسی جنابی سروک هم حکومت حریم کردستان هم پارتی مجاره یکم ابو جبو سپاسی یک تیجی وک هندو زنن بری از سروکی گشتی پارتی بوم اف کنگرام مایا درباز بو بریاوی 24 حزیران دجبو از وک نامزده که سر بخوا از کارون تبلیغ هلبجارتنم جو وظیفه از وکشیام وقتا کنگره هاد جبانا گوجاردی سروک به سروکی گشتی به هلبجارتن ما سروکی ما گشتی اینها برز اسحاق سالم ما او اقناع کرد دوستی منی بری کبنه اف باری گران مقام بدین سرملی پشت گو اقناع بو از سروکی گشتی وظیفه خو من دوام نکرد ما او دوری کک اسحاق کرد کک اسحاق بری او سردانی ما هفدیتنی ما جناب سروک بارزانی هبو ما خواست اوجی هم بناسه لگل جناب سروک بونی یک جی او دانشنا سروکی ما گشتی نو بو و ما خواست کو تکلیف پیوندی ما خورد ببین گشت ببین شکوا بکرنا و نونرتی آمجی آمانجک جی او بو لسر روشا سیاسی کل روجلاتان آبین تیجیاندن لکردستانی تیجیاندن لروجابای کردستانی تیجیاندن بله سروان بابت الگل جنابی او بابا جهاتن سروا جمع خفتن يعني ما فكري خو قلت ما ديت كنت قالك مجرد فكري ما نرين ما قالك نجيكي هبن ان شاء الله دي بدون ما ديتني ما افسر داني ما جبو چار سركرنا تمام برسكري كي اي حريمي برسكري كان كرد حريم كردستاني پیوندی نابینا حریم کردستانی و ترکیه پیوندی نابینا پارتی و سازین باکور و باشور تمام او آلوزی در دور در حقیقت ودا ان شاء الله امی دانشمندی و هفن امی فکرمان خوب بیجن امی شیور خوب بکن امی الگرون ان شاء الله که زکریا یکم نونریتی آخوال دروی ترکیه لدروی باکوری کردستانی ولی حریم کردستانی بکر گلو آرمانجک طایبت جویه که هبو بگم آرمانج طایبت ابو ما بريار دام ماجو حتى ام الهرم كردستان لپایتخت هرم کردستان لحوله ام نرتيخ ونكن ام دبر كدي ونكن ما خواست به ام مساج کی بدن پیام کی بدن ام دخوازن گو پیوندی ما به پارتین سیاسی حزب سیاسی هرم کردستان به حکومت هرم کردستان به سروک هرم کردستان و بگلی جواک هرم کردستان پیوندی ما خورد بن تکلی ما هبن چی ببن دانشمندی ما هبن ما مساجك جي ام بدن ام پیامکی بدن تمام میگل گو ام
اهمیت دادن و پیوندیا جبو خدمت اگر ان شاء الله به وسیله گو اف پیوندی و تکیلی ما خورد ببن پلتفرما حق فرد وی یکی چاوان دینری یعنی بنگها اکبر هداپار تبانا هداپاری بله پلتفرما هداپاری چاوان وی یعنی ذکرنام نرتی یکم جار ل هرما کردستانی از باورم بو گله کی خوش بن بله گرم وگرن روشا باکوری کردستانی برز yapıcı olun هلبجارتنك لتركيا بيكات كو هنجي جنجش لسر دوام تكن ودا بارد هلبجارتني ده بشتاري نكر جبوچه بر هلبجارتني سال 2018 24 Haziran هلبجارتني اگه پارلمانی بو دستر هلبجارتني هي 5-6 می درباز نبو لازم بو آمادگی اف هلبجارتني هرمی بلدیا ما حاضری و بکرا روشا ابوریجی نگلک خوش بود یعنی هم ترکیه هم بلکه روجلات نوین تمامی آلوزی ابوریجی هوا ویا باندور لسر ماجی کر بگمان لگور قانون ترکیه ایگو جسده سه بند درباز نکه آلیکاری حکومت جناسی نه سبب جی ابو یک دو ما خواست ل ولایت دنجی ایگو هی ام برخصن نبونه هی ما شاغی خوی وان باجر موانا کدیه ام تشکیلات یه خود تمام بکن و هالبجارتنی د پیش ده یعنی هالبجارتنی 2023 جبونا گو ام بهستر ام آماده کاریا و هالبجارتنا بکن اگه من نفسی که بسینم ام بینودانه که بدن و ان شاء الله جبوگو بهستر ام تلوان هالبجارتنا ببن yani ne giri dayve ki bu ku nizikahiyek به AK Parti replikat ya AK Parti جوا خواسته بی کو نکفن هلبجارتنا عنده ابرير وقت ما دا يعني بلكي هفديتنا ما بتكا سيرجتنا بو ما دناف خدم ما ابرير دا ما جو هلبجارتنا سيو يكي اداري دا ام تبلغنا بن پشتي وي هنك هفديتن شي بو پشتي جو ما اعلان كر ما جو مناكفن هلبجارتنا جبونا جو دنگي ما بسينن هنك بارتيان سرداني ما كرن دستك جما خواستن يك جوانجي ام كارن بجن اخ بارتي هلبستا و چی بود هلبجارتنی ده گلو و دنگین هداپاری دانه پارتیه که تایبت يعني اغلب دان اخ بارتي يا نتشتكي بشرطيه ما في نوف شير بله يعني اغلب دستك جا اخ بارتي شو کک زکریان حال پلتفرما سیاسی ترکیه دو برین مزن هنه بله بریا جمهور یا کو AK Parti و MHP بریا ملت کو CHP'yi Parti Saadet Partisi her vaha HDP Bakuriye Kurdistani li gel hin partiyen Kurdistani ittifaqı kilver pekaniye بله Huda barxo niziki kijan alyan jva dibine cihi ved ve platforma siyasi del küdiye براستی هدا پر دنا وان انی یان برای دا دیکی دجی هدا پر جی نگرد هدا پر وک خوا بسری خوا بتنها سری خوا ما و لی داویه ده دنگی خوا اغلب دانه یعنی نامزدین اخ پارتی ام دبیجن یعنی ده سیاست ده اتفاق تشتكي نورمال دبا ممكن اقول بارتيين حزب سياسي جبوه هالبجارتنا بالتالي او سردما حاضريه هالبجارتنا دكارن اتفاقي بهفره بكين حتى رجع هالبجارتنا بشي البجارتنا رياخ وش وقتنا هركز برياخو بها افياجي ممكن اقول بارتي وكا اتفاق الجمهور جو وك اخ بارتي ومهبه بهفر اتفاقي بكن بشتي البجارتنا جا اتفاقه وان دوام بكن باتفاقك سياسي يعني نا اتفاقك هالبجارتني افيج ممكن ام فياجي رواد بينن ممكن اقول شي بن هر بارتي بريار خود ده اللي ما دنا وان اتفاق هذا يكي جون دجي ما جي نقل حتى از كارم فياجي بجم 24 حزيران يعني ايه 2018 ده هالبجارتني برلماني ده كم بارتيين جو خو وک کردستانی بناو دکرن هاتن سردان ما کردن 5 پارتی گوتن دناف خود امرونشتم آخفتن ما اتفاق که ناف خود چی کرد
ام یکم جار جی پشتی وی اتفاق ام هاتن لگل و رودنین جبو چه جبو گم خوان نزیکتری خود بینن ام دخوازن گو ام هون و هدف اج دناف ده ام اتفاقی چه بکن ما هلوستا هدفیز بری دمزانی بو جبر وی کی مگو یعنی افتشتی گون گو HDP به هودا پاره نکاره اتفاقه که پیک بین نه حاضر اج بیاره هون حاضرن هون وکی هودا پاره حاضرن به HDP اتفاق که پیک گر هدف حاضر بلکه امیرون امیر بنخینن قالوا كا يا ممكن يا نو لي امزان گو هدف قطعا شقوات دری وناکه چه امش کوزانه سال 2012 ما پارتی خو پارتی 2000 دا پر مدام از پشتی دامزانده به 6 ماه 2013 30 حزیرانه کنگره یکمین چی بو او کنگره گو از وقت سروکی گشتی هاتم بجارتن ما هدف دعوتی کنگره خو کر نه اویه پشتی بجار دی دعوت گدیج مروان شد دیسا برسف جینه دا دو جارا عید سرمده درباز بو عیدا رمضان و عیدا قربانه هر عید پارتیین سیاسی هر دو زیارت دکن ما عملوان گریان ما گو ام دخوازن گو ام با زیارت دکن بر عیدا دری خوش ما بنا کرد یعنی او کسی گو جبو عید دری خوب بنا کرد وی چوات برز یا پجوغلو جالی وی جبهه هدف و وی çevreydi yani. بله. Beramberi Hüdaparê hin tometê nekirin dibêjin ku li gel Hüdaparê şer bûye ewana bi destê dewletê hatine êrişîme kirine. Tometê wan wisa bersiva we çi ye? Yani ev propagandayê qirêj, ev propagandayê reş, biva vir û dereva kes nikar bu ara mücadele bike, ez naxwazim bersivê jî bidim we. Bi salan dibêjin wê bêjin jî, wê dewam jî bikin. Lê em karin mesela 6 û 8 cotmehê êrişî barageh me kirin 25 hime sultan. Agir berdan. Çend birayê me şehîd kirin. Di nav avahiyê me de yan li ber avahiyê me. Êrişî me kirin. Dîsa jî wexta ku dema xeberdanê tê li gor nêrîna wan dixwazin me wek êrîşkar nîşan bidin, ew jî mezlûm nîşan. Bi rastî yani em divê warê de em çi jî bêjin em nikar bu ara mücadele bikin. Em naxwazim zav serbax bikim. Gelek cara me got em partiyek siyasî ne. Belê. Ti hêzê me çekdarî jî nîne. Lê ji ber ku ew naxwazin ji bilî wan ti hêzek yan ti siyasetek li Kurdistanê Tirkiye bimeşandin kî derkeve yan dibêjin werin têkeve min pereyê me bin bandoran be bi me re tevlî me hereket bikin yan eger na hûn alîkarê dewletê ne. Lê êgo vê meselê baş dişopîne ji were diyar e her tişt beş çavayê vekirî eşkere ekî çi dike herkes dibîne. Kek Zekeriya pê nasa Hüdaparê çi ye? Nasnameya Hüdaparê nasna Hüdapar partiyekî Tirkiyeyî ye, partiyekî Kurd e, Kurdistanî ye, ger tu ji me re ji ro ve. Bir ez bixa Kurdum. Damezîne de vê partiyê ji sedan nû tu pênc Kurdin. Lê em partiyek İslamî ne. Em partiyek İslamî ne. Lê ez vêya jî bêjim di bernameya partiya me de çareserkirina pirsgirêka Kurd mijarekî her serekê. Yani çend mijarê me serekin yek jî çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Ew kesê ku xwe wek siyaseta Kurd bi nav dikin ew jî dibêjin pirsgirêka Kurd belkî hatine asekî wisa dê pirsgirêka Kurd nameya pirsgirêka demokratîk bûna Tirkiyeyê. Tiştekî din lazim bêj. Kek Zekeriya niha komara Tirkiye ev bi salan e jalî partiyeke İslamî ku ew jî xwe weke pênase weke partiyekî İslamî binav dike desthilata wî welatiyê pêwendiyê we weke Hüdapar li gel wan jî yani başin ve diyar kir ku di hilbijartinê de ve deng jî dane wan. Jî çareseriya pirsa Kurd dûr ketiye desthilata Tirkiyeyê. Hûn yekê çawa dikin? Serî ez vêya bêjim yani gelo ev partiya desthilatê Tirkiye xwe wek partiyek İslamî bi nav dike yan na. Gor qenaata min qasî ez dizanim AK Parti dibin ez partiyek muhafazakar. Partiyek muhafazakar demokrat. Yani serkirdayetiya partiyê
گو انسان ناسنامه وان اسلامی بم تشتکی جدای ناسنامه پارتی پروگرام پارتی برنامه پارتی اسلامی و تشتکی جدای اق پارتی بخو خوک پارتی اسلامی بناو ناکه یعنی ناسنامه اق پارتی نه از او صدزانه راسته ایرو او پارتیا دستهلات اق پارتیا دادو گشه پیدان جه چهار سرکرنا کشه کرد دور کتی حتی دو بجه مسئله که اوسا ترکیه تونه دبی مسئله همولاتی ما کرد هنه لی کشه کرد پسکری که کرد تونه تشتکی اوسا تونه یعنی وی نافکرنه جی قبول نکرد چه محتوی هستی؟ لگور قناعتامه سالا جمهوریت ترکیه هاتیه دامزراندن سالا 1923 حتی 2005 82 سال بلکه هبونا کردا هاتی انکار کرد 2005 وقتا سروکومار اردوغان ویچه سروک وزیر بود گوت پرسکری که وسایی اما ویا چاره سر بکن هنه گواهیتن اویا فرصت یک درفت یک مزم بود لی برها بود شو چما برها بود شو گلک سببی هنه یعنی بلکه اف مجار ام سر با آخفن بلکه دما وی پروگرام تراوی مسئله نکن لی یعنی بگومان یعنی ملتک هیا بله ملتک هیا 20 میلیون نزدیکتره پرسکری کوان هیا حتی کردستان هیا کردستان هیا حتی کردستان دما سلجوقی دما عثمانی دما او اردنیگاری او در کردستان بو کنوان بابتان اک پارتی را نابیجن گاوا اون وجودی بین ام دبیجن البته ام دبیجن بله. ام بیجن جی امش نه پیدا جی بیجن یعنی اک پارتی هاتو به آستوی نقطه گو از باورم یعنی صمیمی بودن دخواستن گو وی پرسکری که چهار سر بکن لی تک شو او پیواجو تک شو گلک سبب ببین هنه پشتی گو او تک شو اراده یا کی بو کی و عقل دوا انزانو وقتا گو هدف پشتی وقاسی او درفت نو گوچه بون خب وکشان نقطه کی دی گوتن حتم هاون ام نهیلن گوتر بی سروک جو پیدا ايش خراب بو ايش خراب بو اق پارتی نزدیکی مهپی بو وقت اتفاق جمهور تی بناف کرن گوتن اق پارتی جهاتن گوران یعنی لگور قناعتم اق پارتی کات پسیکولوژیکی وسا گوت دوی مجاری دا از هاتم خاپاندن از خوش به مجاری از دور بخینم اگر دور نخینم از نزدیکی مهپینم از و دستلاتیم جوی تک بشه از دجوی دستلاتی جی بردم اق پارتی هات گوران به چاره سریا پرسا کرد بگو پرسا کرد ل ترکیه ل باکوری کردستان بکبریه چاره سریه ده من که ذکریه ل ترکیه دموکراسی ممکنه نه بتنی دموکراسی اگر ترکیه دخوازه یعنی براستی ببد دولت سر بخواه و بم باندورا امریکا و یان ای هنگ امپریالیستی درک وجه لازم به مسئله خو به پرسکری خو چاره سر بکن مسئله ناو خو گرک حل بکن یعنی نه بتنی مسئله کرد چاره سر کردن کشیا کرد چاره سر کردن پرسکری کرد سرکی مطلق گرک اویا چاره سر ببن گر چاره سر نه به ترکیه نه دوار آبوری ده نه دوار سیاسی ده نه دوار دین ده نکاره او جیگو دخوازه بگیجی ناگیجی نمکنه لازم چاره سر ببن اف دستلاتا ایرو هی دوی چرچوی ده دکاری هن پینگاوان جنو و باویجی دوی چرچوی ده مجبورم دوی چرچوی ده جی از خوازم بیشم یعنی دکاره چما نکاره یعنی اگر دخوازه به دولت مزن چاو دبیجه گر دخوازه گل در دور خوش دور خو بجوینه لازم اول دناف خود عدالت تاسیس بکن دادمندی تاسیس بکن حتی تاسیس نکنه کاره از باور دکم و ایرو یعنی پارتیا دستهلات اخ پارتی جی سروکومار رجب طیب اردوغان جی و حقیقت ببینه روزی و جردی مجبور ببین و وگرن سر چاره سر کردن به مسئله ممکنه گو اف مسئله چاره سر جی به لیج ویره هنک شرط و مرج لازمه چه نوع شرط یک بری هر دشتی لازمه اف حقیقت بدیتن پشتی گو اف حقیقت بدیتن لازمه بخواستن گو مسئله چاره سر بکن پشتی گو خواستن اراده که بهز لازمش بیشیر
cesaret lazım. Samimiyet lazım. Muhatabek samimici lazım. Bu ev çe bibin? Ve cardi ev mesela varın rojeve ve çareserici çe bibin? Le çareseri lazım. Orayı bazı siyasi açtıyana be. Ne be çekdari ne be şer. Bir şer o çekdari peskiri ki ma çareser nabın ger am bu xazın fam bakın am Rewşa Suriye Rewşa Libya Rewşa ban devleti din gu aluzî gelek mazın lwedri çi biye am bin berçavê xwe û ev şerê gu de welatê me de ev 45 sala 6 sala şer çi biye me çi bişer me çi bi dest xist. Keke Yani Zekeriya sulh bele. aştî ji bo herkesî baş e berî herkesî jî em ji Kurdaran yê pêwîst aştî. Keke Zekeriya her divê çerçeveyê de dixwazim bipirsim. Divan rojan de Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu bi xwe jî seredana hewlêrê kir. Ben. Li hewlêrê bi berpirsyarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê re peywendî danîn. Tê gotin ku ev asoyekî nû ya peyvendiyan dîse piştî şikestina di proseya referandumê de navbêna destpêkê de di rewşa aborî de her wiha piştî vê di babetên din de jî asoyekî nû ya peyvendiyan navbêna Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de dest pê bike û ev yek dikarî bibe alîkar ji bo rewşa Kurd li Bakurê Kurdistanê jî. Rast durust e. Ew proseya referanduma serxwebûna Kurdistanê de bi rastî qasî ku me şopand, qasî ku me tehlîl kir me dît Tirkiye zimanekî gelekî tund û nexweş bikaran. Lê fi'len tiştek kiriya no erê dîsa belkî ticareta navbêna Tirkiye û Herêma Kurdistanê dewam kir, belkî hunerdekirina neftê dîsa dewam kir, belkî peywendî dîsa hebûn lê nevek dema berî. Yani kêm kiribûn, zayıf bibûn. Ez bawer dikim bi vê hatinê ez hêvî dikim ku Tirkiye cidî lazim e cardî peywendiyê xwe, cardî ticareta xwe, cardî çûn hatina xwe, cardî biratiyê xwe xurt bike. Tirkiye gere vê rastî dîtibe ku xurtkirina biratî û têkilî û ticaret hem berjewendiyê Tirkiye û hem jî Herêma Kurdistan re baş e. Ya rast jî ev e, lazim ev çê bibe. Belkî di wê serdemê de yani di proseya referandumê de belkî mesela İran zimanekî tund zaf bikar nanî lê zerarê ku wî da bi Herêma Kurdistanê. hikûmeta merkeziya Bexdayê jî bi hev re zerarê ku dan Herêma Kurdistanê bêtir bû. Tirkiye bi tenê bi tevkî hinek tiştek lê fi'len erê nexweş bû ew zimanê wan Edebiyat. nexweş bû lê yani fi'len zêde zarar nedît. Yani ê ku wan peyva dibihîst belkî li got alaqa tamamen wê qut bibe cardî li gel nikarbin rûnin li gel hev. Lê ez bawerim wê bikeve cardî yani wê tamîr bibin û lazim e bibin jî ger Herêma Kurdistan jî berjewendiyê xwe divê, ger Tirkiye jî berjewendiyê xwe divê, lazim e biratiyê xwe xurt bike. İnşallah vê bandorekî erênî li pirsgirêka Kurd jî bike, çareserkirina pirsgirêka Kurd jî bike. Ji li Bakurê Kurdistanê jî. İnşallah. Kek Em bi bawerî de. Belê kek Zekeriya tê gotin ku ev hilbijartinên dawî ji AK Partiyê re jî destnîşankirine ku balansa Kurd di siyaseta Tirkiyeyê zêdetir tesîra wê heye ku tu hevpeymanê MHP be. Ji AK Partiyê re ev rast derkete pêş? AK Partiye Ku dengderê Kurd tesîra wê de hilbijartinekê de ji hevpeymaniya MHP gelekî girîngtir e. rast e. Yani divê hilbijartinê şaredariyê de AK Partî merkeza ji dest da. Onda kir. Yek. Merkeza siyasî Ankara ji dest çû. Merkeza aborî iktisadî İstanbul ji dest çû. Merkeza siyahî turîstîk Antalya ji dest çû. Gelek deverê din ji dest çûn fakat lê ev her sê merkez gelek mühim bû. Belkî Ankara yani AK Parti jî texmîn dikir ku wê ji dest wî derkeve. Lê İstanbul ez bawer dikim AK Parti pê gelek êşiye. Zimanê
گو اخ پارتی دما حاضریا آمادکاریا پروسه اوی هلبجرتنا سویه که آداری ده او زمانی گو اخ پارتی بکارانی گل کرده ایشان بله ویاجی باندورک نینی لسر دنگ کرد گو بشن صندوق اخ پارتی کر بگومان بله لإسطنبول جي يعني قر اف نتيجه بوشك دي بين قبول كرن بس 16000 دنگا اسطنبول هم ذاكر 10 مليون هالبجير لإسطنبول هم بله گلکی سپاس بری زکریا یافجولو جگری سروکی هودا پارک و استودیو می نوندی تو میوانی اسباسيو ودكم جو اف درفت جمالة شيبو وعم دعوت كر عم بو ميفاني و اما فكري رماني و مشغلي خرب سپاس تماشوان هجاب یا وای مهاتن داویا برنامه روجه وای رو حتی برنامه یک دین روجه برشاد